to help startup companies who want to start up their own business. Some are students, some are already existing entrepreneurs, and we try to help them to start and to grow. And to do this, and to be able to do a good job at this, I've also started my own company to see exactly what companies are going through when they want to start up their own business. And I've received a lot of help from the Be Your Own Boss startup program to see what kind of things startups go through and what they need to make their business more sustainable and more profitable for the future. And I'm very happy with this program because it gives me tools to use both in my own company and to help the startup companies in the incubator. Hello, my name is Peter de Jong. I'm the incubatee at Leeuwarden. I'm working on a guitar platform where students can learn to play the guitar. The goal of the platform is to make learn to play the guitar more fun. Through BDF I came in touch with Duncan, and Duncan is helping me to put this product in the market, which is really helpful for me. Hola, soy Soraya Bernal, pues he sido parte de la experiencia de Be Your Own Boss. Pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque partiendo de una idea, pues hoy en día ya estoy lanzando, digamos, mi plataforma web. La metodología ha sido para mí muy útil. Hemos empezado con una tutorial de grupal, que eso me ha permitido también conocer un poco otros emprendedores y también ver que esta experiencia no la estoy viviendo sola y darme un poquito este impulso para ir adelante. Lo que realmente me ha gustado y me ha sido muy útil ha sido la tutoría personalizada, donde hablábamos de mi proyecto y también para darme un poco las pautas. Y también me ha gustado esta metodología porque me ha permitido también tener, digamos, deadline, porque había que entregar resultados y eso pues hace que avance también más rápido. Entonces solo quería agradecer pues el CEIM y el programa Be Your Own Boss, que espero que me va a llevar a mucho más que a tu empresa. Sí. Включих се в пилотното обучение на бизнес инкубатор град Гоце Делчев, защото имам една доста специфична идея. И тя ще носи ползи за общността и в този смисъл това е едно социално предприемачество. Хареса ми много подхода, който предлага обучението, а това именно е индивидуалният подход. Специално на мен много ми помогна да си построя идеята, като много детайлно обсъждахме как да стане финансирането, регистрационната форма, рекламата, ценообразуването, продажбите. И смятам, че този подход, специално на мен и на други, които са използвали това обучение, е изключително полезно, за което сме много благодарни. Пилотното обучение е полезно за тези, които имат страхове, въпроси или им липсва опит. Аз започнах с идеята за един бизнес, сега съм оставила тази идея да отлежава и съм се фокусирала върху друга идея, която съм разработила към момента. Обучението ми беше много полезно, реалистично. Сега в момента имам малък магазин за дамско, мъжко и детски стоки.